Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich heiße euch allen herzlich willkommen auf meinem Kanal. Salam alaikum, бародарон ва хоҳарони азиз. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ба канали худ. Инак имрӯз мехоҳам каме дар бораи артиклҳои номуайянӣ суҳбат кунам. Мавзӯи имрӯзаи мо unbestimmte Artikel ё ин ки артиклҳои номуайянӣ. Артиклҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Муайянӣ, чуноне ки мо гузашта будем, ҷинси мардона, миёна ва занона, яъне der, die, das. Ва инчунин дар баробари артиклҳои муайянӣ, артиклҳои номуайянӣ низ вуҷуд доранд. Онҳо, яъне барои артикли ҷинси мардона айн мебошад, занона айне ва миёна низ айн. Мисол, der Junge, ҷавон. Агар бо артикли номуайянӣ гӯем, ein Junge, як ҷавон. Das Zimmer, ҳуҷра, ё ин ки ein Zimmer. Die Fliege, паша, ё ин ки eine Fliege. Артикли номуайянӣ вақте мо дар бораи исм бори аввал ҳарф мезанем ва дар ҷумлаҳои навбатӣ нисбати ҳамон исм маълумоти бештар доданӣ мешавем, истифода мешавад. Мисол, das ist ein Tisch. Ин як миз аст. Der Tisch ist rot. Миз сурх аст. ё ин ки das ist ein Buch. Ин як китоб аст. Das Buch ist interessant. Китоб шавқовар аст. ё ин ки das ist eine Blume. Ин як гул аст. Die Blume ist sehr schön. Гул хеле зебо аст. Инчунин артикли ҷинси миёнаи das, ки дар дарсҳои пештара ба шумо фаҳмонда дода будем, ҳамчунин ҷонишини ишоратӣ барои тамоми исмҳо истифода бурда мешавад. Яъне на танҳо ҳамчун артикли ҷинси миёна, балки ҳамчун ҷонишини ишоратӣ истифода бурда мешавад. Новобаста аз он ки исм ҷинси мардона аст, миёна ё занона, ва дар забони тоҷикӣ ин тарҷума мешавад. Мисол, was ist das? Ин чӣ аст? Das ist der Baum oder das ist ein Baum. Ин як дарахт аст. Was ist das? Ин чӣ аст? Das ist das Heft oder ein Heft. Ин як дафтар аст. Was ist das? Ин чӣ аст? Das ist eine Seife. Ин як собун аст. барои мустаҳкам кардани ин мавзӯъ мехоҳам барои шумо якчанд мисол орам. Мисол, das ist ein Tisch. Ин миз аст. Der Tisch ist neu. Миз нав аст. Das ist eine Tasche. Ин як ҷуздон аст. Die Tasche ist teuer. ҷуздон гарон аст, қимат аст. Das ist ein Buch. Ин як китоб аст. Das Buch ist interessant. яъне китоб шавқовар аст. агар мавзӯи имрӯзаи мо ба шумо фаҳмо бошад, мехостам бо шумо каме саволу ҷавоб кунам. инак мо якчанд савол медиҳем ва якчанд сония нигоҳ мекунем, то шумо ҷавобҳои худро гап занед. Was ist das? Richtig, das ist der Computer. Und was ist das? Richtig, das ist das Buch. Und wer ist das? Richtig,
Das ist ein Mädchen. Auf Wiederschauen. Tschüss.